Marines. Auditorium, sir. Nabara. And of course, alam ito yung ako naging municipal employees ng idadalwan ako DILG Mampers. Tag-LG yung kanina oras. Alam ito yung ako naging department heads, employees, Marmantes, ayun ka. Thank you, Dep and kaway-kaway mga taga-Dep and Ma'am and Sir. Dep and Sir. Pasungalan tayo ti LCW, ti Cluster 1, Gareta, ngay dadauluan ni Apo Mayora, Gaisel Kahigan. Safari Inspire. Nakulay tayo nga taga-munisipyo ako. Mapaspasungadan, iti Flow. LCW, the Cluster
evaluation. Madam Fanny! Activate ka mag-impose. The Barangay Alugoo. And LCW Apog Alugoo. Okay, sir. Thank you. Go. Thank you very much. Cluster 1, Barangay Gareta, Panangay, Alugoo, and Lacuben. Masumungsungad Apog Barangay Alugoo. Likod sa Alugoo is Lacuben. Barangay officials sa Lacuben. Barangay Lacuben, may dadauluan ng ang kapitan, Jose de la Cuesta Jr. Madudamer, in fairness. Smile man! Sala kayo. Sige po. Kaway-kaway, smile kayo magkakabsat. Very best ako ma.
seryoso tayo.